Radio Chaos in the house. Parni Valjak in Vlado Kreslin. Zakaj? Zato. Sve vas lijepo pozdravljam. Donio sam odluku da se neću kandidirati za predsjednika Republike Hrvatske i donio sam odluku da se povučem iz aktivne politike. Jedan korak u lijevo, jedan korak u desno, jedan je za akciju, drugi za reakciju. Kad sam naslijedio Franju Tuđmana na čelu Hrvatske demokratske zajednice prije 10 godina, uvijek sam govorio kako politika nije sama sebi svrha. Bijela boja je za smijeh, crna boja je za mrak. Slušaš govor, stane dah, sad svi znamo što je strah. To ni političan son, ni političan son. Kad dio ni res, to je pisam za Politiku sam shvaćao i shvaćam je i danas. Isključivo kao služenje hrvatskom narodu i svim hrvatskim građanima u ispunjavanju strateških ciljeva hrvatskog države. Jedan korak u lijevo, jedan korak u desno, jedan je za akciju, drugi za reakciju. To ni političan son, ni političan son. Odlazim zadovoljan jer su ti strateški ciljevi ostvareni. Hrvatska je postala istinski čimbenik međunarodne politike. Članica smo Vijeća sigurnosti, članica smo Sjevernoatlantskog saveza, dakle NATO saveza, na pragu smo ulaska u Europsku uniju. Treba samo politička odluka. I mi smo pregovore za 3 mjeseca gotovi. Pokrenuli smo Hrvatsku i na unutarnjem planu, što su nam birači potvrdili ponovnim povjerenjem 2007. godine, kao i na lokalnim izborima u svibnju ove godine. Tijekom mojeg gotovo 20-godišnjeg djelovanja u politici promatrao sam izbivanja u svjetskoj politici. To je moje golemo iskustvo, ali i iskustvo drugih. Let 3 in če bo sreča mila, tudi Borut, Katarina in Irma. Seče dodatno, je še prostor 80, 143 ste jih že, skoro 80 jih pa še lahko let bodo peli v 6. Že zdaj kršim tvoj plan, kot si ga naredil. Eto pa to zmene nas uče, a pri tem tako kislo se drže. Če pa vesel in pogumen si, boš v mlado živel daleč o skrbi. Življenje je blazno resna stvar, kaže ti roge, nam pa to ni mar. Vsak naj živi, kakor ve in zna, toga izuči v tem je čar sveta. Vsak čas svet, resno da ne zvonimo, ker ne vemo, kaj bi se soljo, a vendar naj ga ne zamerijo.
Kadrovski je 9,552. Ne kadrovski, dejansko zaposlenih. Pa ne, Katarina zaposlenih imate pa danes. 1.6.2009 jih imate 9.461. 9.587 imamo še 100 novimi policisti. Irma in vsi ostali. Zdaj, tukaj imamo izredna nasprotovanja, pomisleke in tako naprej. Jaz predlagam, da to danes ne moramo zaključiti. Nikoli ne bomo zaključili, predsednik. Ne, treba je nadaljne usklajevanje. Ne, nikoli. 5 mesecev že traja, pol leta je že mimo, danes je julij. Kar odstopimo od sklepa iz meseca decembra 2008. Življenje gre svojo večno pot, ono je laži, polno raznih zmot, ker pa nekoč mladi so bili, ne nam dovole, da sedaj smo mi. Saj časih res morda ne sami smo, ker ne vemo, kaj bi se sanjal, a vendar naj nam ne zamerijo, če mačka v žaklju mi ne sprejmemo. Saj časih res morda ne sami smo, ker ne vemo, kaj bi se sanjal, a vendar naj nam ne zamerijo, če mačka v žaklju mi ne sprejmemo. Ne sprejmemo. To, kar je danes pred vami, je samo nasilna realizacija tega sklepa, ker je že mesec julij. Res je, Irma, tole so bili Let 3 in Trio Adio. Katarina, Irma in Borut. Včeraj je bil na vladi požar. Halo, pomoč, tukaj požar. To nisem jaz, požar je on.